clear to te chi baile ve kule khwang choi thla ni somni zirtop ni ani a kan ngai chan thup Israel chanchin kan puang le dona Israel lam kan puan main Russia le Ukraine tuna indo mek chanchin tlang pui kan ti masalok dona ni in beina ala omzela he Israel boina hi Putin ala hian a that pha torangai ani a Israel din mun kalzel tur asiat lok shi lo wangin engtiare nge US-ian Israel hi apui zelanga aral thuam tha Israel thawang hauna turin engtiare nge an duty ti rangshiat ani lo wangin Ukraine boina USA hian ama anga lian thamin puina thon theilo mai thei in beina Ukraine sipai commander in chief General Valery Zaluzny chuan khochak khopui Avdiivka a sipai te hian Russia be pui thlakna thar an machonti asoya Zaluzny chuan telegrama melma te hian kanin ven na mun te paltlanga Avdiivka hual antumna hian anin sum lo hle ni an chena sa ti inaziak Russian sipai te hian assault unit le amor equipment tamtak anon lu pui baka artillery anda tilti asoibok Russia lam report in a soidan chuan an sipai te hian Avdiivka bula command point antichia a Kupiansk bula Ukraine be na voisom pakhat ando le to ti soye Ukraine chimlama sipai thupuang tu Alexander Satpon chuan Ukraine sipai te chu Zaporizhia chimbiala Verbov khwa chimthanglama metar zali zeta thuka ma an son ti asoya Verbov hi Robotine khochaklam kilometer tlem te vela hla ani a Thamasa khan Ukrainin Azov tuipuilam apanna a helai mun hi alo lale to ani Washington DC a think tank Institute for the Study of War chuan Ukraine sipai te chuan Kherson chimlam biala Dnipro lui chimlam kama anrun lu chilni in alanga kiwi watrangin masona omthei chungchanga engma ala soilo Ukraine sipai te chuan Russia sipai te chuan ral thuam chi sang 17 ballistic le cruise missile le attack drone te baka industrial le civil infrastructure baka sipai targeta te mangin Ukraine marlam khothang lam le mar chaklama air attack thar an neiti an soye Ukraine sipai te chuan drone pathum le cruise missile pakhat an kapthla ni in atar langbok Russia Defense Ministry chuan United Kingdom sipai thlona pathum fighter pani le azui tur reconnaissance plane chu Black Sea chunga Russia airspace an nei line Su-27 fighter jet pani mangin an ti an soye Ukraine parliament chuan kumsang ni somni pali budget tan hian atir lama phalna ape a heian sipai le ramven himna ta na sumpek bel atum donani Finance Minister Serhiy Marchenko chuan nakuma sarkarin angai poimo bertur chu defense le security ta na sum khol khomte mipui ta na social payment pek te ni thua soya Ukraine chakna ti pun chu an ngai poimo berani tur thuan soi Biden hian zirtop ni hian Congress ne na Ukraine tan dollar tluk le ding on somruk adil be se ni a achan ve chu US ral thuam stock thlak le ti changklun na atan adil don ni in herwa man na shi chiang tu chuan Reuters news agency ashil Biden hian Oval Office a thua soina a zirtop ni hian funding deal na hi ada don ti apuang Ukraine in avoi khatnan US ina apek long range ATACMS Army Tactical Missile System missile man thu anem ngetta a anmana changani ni nuwa Foreign Minister Dmytro Kuleba chuan ki ifin heral thuami adon bel abe sei thua soi Kuleba chuan televised commenta hi President Zelensky le President Biden te inrem na changa lo chhuak ani a September thatop lama Washington Zelensky an atlo na a inrem na an lo siam to khani heile Israel kap tur missile drone US in alo kapthla US in dolong chuan Israel nai taka missile drone mangin akap thla a Israel in buaina lian tak an tok mek ti kan sia a mel matin noibo an du thinzia po kan sia to kha hei wang hian Lebanona Hezbolah te chuan ramria Israel tank te chu an kap ol lawa Israel sipai tenen aning kap phobok chuti lai chuan Israel te chu mel ma te chuan ka dar vek an du don ti asiat ringa chutiang ani lai mek chuan Israel nai taka missile drone non thlok chu Israel nai tuipuya Israel buaina chik taka lo thlir mek tu US in dolong chuan alo kap thlamia mai American destroyer USS Carney chuan
hoti hel ho thunun na hnuaya Yemen ramatanga ron ka ninge yangai missile pathum le drone engemaw zat akap thlani in Pentagon chuan asoi Pentagon thupuang tu Brigadier General Pat Ryder chuan thu thar the dar tu te akomna a tuipui sen Red Sea chunga interception hi athleng ni in asoya tuipui sen chunga hengral thuam ron thlok te hi an lo kap thlani in asoi missile te hi khochak lampan mek ani thua soibok Israel an target ni in kan ngaya chulam chu apan mek lain kan lo kap thlani ati Rider chuan US sipai te zinga thile hliam anom lawa missile le drone an ka thak ke them leilama ron tlain chian na engma athlen lo ni in asoya civil mi tuma hliam anom lo ni in kan shia ati he thil hi Iraq le Syria a US sipai omna mun drone manga be ani nuwa thleng ani nilai ni khan UAV te hian Al Asad le Al Harir Basur Air Base te chu an beya chimlam ram tangrual sipai te chuan hliam te naw an tuar ni in Pentagon chuan atar lang atuk zinga drone pani chuan Syria a Al-Taf base chu an be ani UAV pakhat chu ka thlakani a pakhatin base akap bok chimlam Syria sipai te point hliam te naw an tuar mek bok chimlam Syria sipai te point hliam te naw an tuar bok October ni Syria Hamas le Israel in dona a chua nuwa October ni Syria Hamas le Israel in dona a chua nuwa US chuan aircraft carrier USS Gerald R. Ford ka ishwai Naval Armada chu Mediterranean chaklama atirani kha Israel boruak alen wanglai ani a Ukraine le Russia indona a Ukraine sataka puitu US chuan Israel lam ahoi angai ta a kan soito angkhan US yan a indolong lian pani le a thui shwai te chu Israel nai tak Mediterranean tuipuya heng indolong te hi boruak chezok om theithlirin anom mek ane Russia hian Israel buaina hi adu chuan amang tangkai theidon ni in US a indolam zirchiang tu te chuan an ngaya chuti lai chuan Biden a hian Ukraine lam angai tha thiang chuang lo US foreign policy humhim na le an tho puite thlamuan tura ke apen zel angaya Masia Republican lamachanga Ukraine tana hetiang za za sumsen soisial na ariring tahle a US thian tha Israel in buaina alo tok ve mek boknen Israel lam hi Ukraine lam ai chuan mit mei ven tur nei lawa puimol mol thei ani buaina achwa tanga ni thumlek chungin US chuan a aircraft carrier adir thangal ruaka sipai thon belin Middle East a US munma an thuam chakngala US sarkar ho tulal pani chuan Israel an tloa Biden appoint Israel atlo pha ta hialani kha hei wang hian Israel lam hi US hian aven ring angai don ta a engchina thuinge an kaldon shat lok thei ani boxi lo nen heta takhian Putin a po hian advantage alak ngei rin ani Putin a chuan China to atum ve ta boka tin Russia FM la rof po North Korea a alut le tabok he hun rem chang mang tangkai tur hian Russia chuan ma alamek ni in an ngai Israel lama kan lut vele thungang Gaza ground offensive soon Israel top officials senior ti chuan Gaza Stripa Hamas firfiak pol ti boral na tur leya be pui thlak na lian tak nei ani tur chungchanga thuthar anon neya Israel Defense Minister chuan Gaza hungpona Israel Defense Force sipai te chu antlo kwala indona hi ahar sadona hunrei takle na satak ani don mase topa chuan ne na kan changnge yang ati Defense Minister Yoav Gallant chuan Gaza bula sipai te hena Hamas in a enkol Gaza lu na tur order achuak thwai don ti asoye tuna chuan Gaza hi hlataka tangin in hmu'a reilotea achunga tangin in hmuang ti in galana chuan Givati Brigade sipai te hena asoye thupek alo thlengang ati Prime Minister Benjamin Netanyahu point frontline te hi atloa Gaza ramribula Golani sipai pol pakhat akau khoma Israel chuan ne na lian tak achang don ti ashil sipai pol te na Netanyahu chuan kan chakna zongzong in kan beyanga kan ne don ani ati Israel mi pui zongzong hi in hnunga an oma ne na kan chan theinan kan mel mate na satakin kan be don ani IDF Southern Command hotu Major General Yaron Finkelman chuan ground offensive base chu huninga mochen ni in bon takani ang na satak ani tur thua soi he indo na hi kan chunga norlui ani a mel manun rong takin min norme kani minti chiat vek antum
mase kan ti top zelan na satakin kan be me kan ti in finkal men chuan Gaza ram ribula sipai te ashil tuna chuan he an chet na hian in do na chu anram chunga ason don ta ni anram chunga kan hne don ani ati ahar sadona arei dona anasalhe bukang ati defense establishment hi amo phurtu ni tun nai kar ni chung khan mo phurtu kani a thilhar satak a thlen po in kamo phurna ni a indona a hne na thlen theina tura mo phurtu kani ti in Israel Defense Minister Galan ta chuan a soye kan chiang turani kan thi pui theibok mission kan ti zo ma lo chuan kan chhun zom zelang ti in Galan ta chuan a soye Israel hian karkalta chung khan Gaza chaklama cheng zong zong mi makta dwai khat vel zet chu strip khopui lai hole chimlam pan turin angena enclave chaklama sipai be pui war zok le na sazoka kalpui ani theina na in buat saina ni mi sang tam tak anin son to a Hamasin an chene in chwa san lo turin angena mun chen khata phei chuan kongpui hial andan sak ane ground offensive tran ani tur thosia tirna dang a oma Netanyahu security cabinet ground incursion pompui to tur chu nimin ninga ni tlai khan anin mukhom Israel hian reserve sipai noi thum sing ruk akawa kumsang ni parukatanga stripa de facto ruler ne chen Hamas chuti bo atiam Gaza ram ribula te wartime cabinet siam turin tangwal pola hian an luta Gaza atanga ground operation nei ho pu chwa dan tur ruaman na siam an phuta committee pakhat siam turin an ruat buk ni in Israel official chuan tun kartir lam khan Times of Israel an shil US President Joe Biden administration point mimal takin Israel chu Gaza atanga pu chwa dan tur ruaman na ti hlotling turin anor na salhe bok Netanyahu le a inner circle te chuan an American puite na Israel hian hetiang strategy hi an la siam loti an chia tira chu ai chuan Gaza a Hamas thune na paithak chau chu an ngai to ber ani thuan soye Biden hian Israel chu Gaza a hun tiam nei lawa tam ta le toy khumwang lo turin avau khana Gaza a omlen suati kumsang ni pakhat September ni som pakhata US Al-Qaeda ho be puithak na thlenga Taliban tenwai bo turin US chu Afghanistan a anluta Afghanistan a thilthleng kan riat vek kha Afghanistan a thilthleng angkha ron shereng ra u ron ti swai ve su uti in Biden a chuan Netanyahu hne na asoye US President hian Israelin Gaza Hamas noi bo turin ke apen lu don ti hi an chia a an pompoi ti chu Biden a thu soi kalmanga hian a chiang tok viau bok ole Israel chu abuai hle a Gaza lama Hamas noi bo turin anin buat sai tluk tluka fun pui tlukin an animai chuti lai mek chuan Lebanon lama tangin Hezbola lamin an lo be ve mek buknen an shwai to te lu a hai ve map viau ome nimin le ni zan lama in ka na chuak le a Israel sipai zinga hlia manom nuala an zinga hian Manipur tanga Israel pe Mizo tlangwal pon hliam tuarin avan doi zinga hian telve tlat mai Israel chuan Lebanona Hezbola sipai camp lian tak anneya lai puimu an lu chua Lebanon sipai te chuan Lebanon chimlama Israel sipai Israel silai ka wangin journalist pakhat athi ni in an soye Lebanon sipai te chuan tholeni khan Lebanon chimlam ram ribiala Israel sipai te le Lebanon Pol Hezbola te in be na hmuna Israel silai me puawangin journalist pakhat athi ti an soye Israel sipai te chuan hemi ma hian an sipai te hian Hezbola infrastructure an be thon lo soi to a Israel tank ka chia tum anti tank missile run kap tur Hezbola mi pathum te chu an ka phlum ni in an soi bok Iran thlop Hezbola chuan Manara khwa Israel mun pakhata rocket an kap ti soin Israelin bom manga changlet ngalin laipui mangin Hezbola camp an beya ramri kaltanga in be ton na hi kumsom pasari chunga ramria tharum thona na saber athlen nunun ber ani UN thupuang tu Andrea Tinenti swan Lebanese Armed Force te chuan Sheikh Abad Khan bula Blue Line bula tangkhang mi pasari tetan UN tan puina andila hi Blue Line kaltlanga silai me puan na satak nei nuwa ani Lebanon sipai te chuan mi pasari te hi media personal ni in ansoya Israel sipai te hian missing gan mangin Israel sipai te hian missing gan mangin anbeya mi pakhat athia pakhatin hliam atwar ni in Lebanon lam chuan ansoye
October ni Saria Palestinian Helpol Hamas ten Israel khothlang lam an be nuwa ramri kaltlanga intheng na hi anasale a kumsang ni paruka Israel ne na indona nei Hamas tan wal pui Iran thlop Hezbolah chuan October ni Saria tangkhan Israel chaklam ramri boina chuak wangin tun thlengin Lebanon chimlama Israel an la bei ani Hezbolah chuan an fighter te hian Manara a Israel sipai omna hmun chu guided missile mangin an kap ni in asoya ningani nimin khan an fighter 10 ramribiala Israel mun sipai dang pali an beiti an soye Hezbolah chuan Israel nena Hamas indona hian Hamas tho pui turin anin peireng ti an soya ma se mi then khat chuan ramria Hezbolah chet na hi Israel sipai te ti buaina na an ruwa man ni in an soye Israel Defense Minister chuan October ni sompanga khan Israel chuan amar lam hoya indona kalpui adu lo thua soya Hezbolah hi anin sumani chuan Israel point ramria thil omdan chu dan pa ngai angin avung rengang ati Hezbolah hi Lebanona om city firfiak po radical anni a Secretary General Hassan Nasrallah ka ishwaini in kumsang ka zakwa somria chawatang khan Israel laka guerrilla campaign an neitran ani hepol hi US Israel Canada Arab League le Gulf Operation Council ti chuan firfiak pola an puang to ani Hezbolah le Israel in kara buaina Hezbolah thil tumpui mo tak pakhat chu State of Israel nuaibo ani a hepol hian kumsang ka zakwa somriat panhe tangkhan Israel nen anin be photo a Lebanon war masaber le kumsang ni paruka Lebanon war lai po khan anin beito ani Mizo Israel Commando pakhat Hezbolah ten an kap ole Hezbolah chuan Israel marlama Israel sipai an nor boy vezela tenka chiana anti-tank missile darput missile mangin anon ka ve fo maya Hezbolah la an thinwal to a Israel sipai po an thive to bok liam anom nual bok liam zinga hian Manipur atanga Israel pe Mizo Israel pakhat Gulani Commando unitami chu ahliam lo maya Haifa adam do in pakhata enkol me kani Israel hian machoblian tak anneya Netanyahu chuan Gaza shula sipaite atona nena changturin in buat sei ro uati Israel Defense Minister point Israel Commando rualma a hunrei tak nasataka inbe na thlengdone ahar sadon ma se atopa ne tu pakhat anum dona chuchuke ma ni kan ni dona ni ati ole khati zong khani le phot se thuthar ber isya theina he channel hi longai changzel donia mun ming nam ming le mishing ming te lam dik lo kan ne ni swan ngai thatu te sya thiam kan di le